Etop Radio ipadichasi Keda TV is nesi de la kid aitolo senen abole ashongun pape ipone diope loda erchokitere eswamak Keda asesenak Emerson Belai Apollo Clinton no Agwelanar Kotoma Koredio lo Etop Keda TV East Ngesa Balebe Razingun Achie Kotoma Inapeta no da itolo seneno kano aitolomun edichane kiding apupok Keda eswamakalu Etop ajeninga ebe epon na take torengo ajeninga ajenebe minabula ngina ngeta kine draw teni obwengeta kine draw egole dope a team Etop nepepe kada TV East akapaina kada a team lo Katakwi district officials kada town council kesida akapaina. So I think it is a good result. No one be ngeta kinare just mupira lo paperone kada edichane amunyete ngine nesida poni itolo sitete kotoma laro na bole ya show ko Standard High School ko Katakwi Town Council mina kitange pole bula taratele paina konye bodoke sawido nesa yanga rono neni cheke ona neni cheje sakina nije kitkese challenge waya lakini Salamiki se Etop Radio anwaya ngona bole akwata na Katakwi so arabole na jijim maiteno kopiteje sapela ngalangata mungele arabole na Simon Onyait e captain loko Katakwi Town Council ngese abo elip engarenok anyinebe itopoloro abole ashonu e paperone arano yalama noi soko pe town council iteje po ko po atafungane lolo itoruta yalama ne pole gitunga lo po mara sobon so ibola se abola na paperone kwa na itorutu be jaisa de chane kidisonal cheka de tualo kere akale pane po akote ngora ona ni to de kit ngaro kulupo aishaone be e pol ibore na paperone abola na paperone orao na itopolorte kesida noi nare era na ne pera united to alupo kopi general keremo pira raibore ni united ngatunga akop kere so akodo kesida ile putuna koparere ai to don so to kesida to mo abola na paperone Gabriel Esikukanoka TV East